米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。仍按乌苏阿的努高瓦斯过拉鲁鲁恩一大，唯有遵循上帝的话。萨利卡嘎马布隆平安。马拉在吉达阿米拉亚布杜苏阿的努高瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。巴苏阿的吉尤苏阿都fin劳兰。Usuar nu tabang akawas ita o Israeli ira i tamuanan ko mi alaay to ni saosian ako to tatakupan a maamaan no tao. Ano tsaay pasalakan namo kunini a mi falahi tsaay ko papakafiru kamo a mi siayaw to asa namo saan ko tabang saan. I Yosua sa kapito at sifang turu sa fao at tusir.约书亚对人民说：“上主如此说，以色列人哪，你们拿了我命令你们必须毁灭的战利品。如果你们不除掉这些东西，你们就无法抵抗敌人。”约书亚记7章13节。萨利嘎嘎奥，米鲁鲁吉达都说阿努卡瓦斯伊，乌萨卡穆泽努勒马伊达，那哈尼。O icer ita ko suar no kawas to sa katanagtag no faruja ita a pakaluwil to tatihay a haratang adoraraw。遵循上帝的话，让我们行为正直，因为上帝的话是我们的力量，使我们有坚定的心智，胜过恶念和过犯。Mi dolan kita， 我们同心祷告。Tabangaw O likat no orib ako ku suar no miso. Yo sarutulan ako ku falutua amitlutlu i. Patalian isu ku rarakatan ako alalan. To sakatsao katefal kako i raraw. 上主啊，你的话语是我生命的光。当我忠心遵循你的话语，你就照亮我前方的道路，使我不至于陷入罪恶中。Pakai ni i dalam anay ang nganu tabang ji Yes Kristo ami tolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。